Akiflerin tüfeğin armanda, çapçayıp kovacağız hava. Akiflerin tüfeğin armanda, çapçayıp kovacağız hava. Bunlar yaktık olan yaratayım size. Gelin. Siz oturun gelsin bak oturun. Kes bak otur. Men Gülhanım. Oy Gülhanım. Mayranız menen. Rahmat. Şu jеңип бизди момундай турмушка жеткирген сизге чоң рахмат. Гүл подарок. Rahmat. Ден соолугуңуз чың болсун. Мындан ары дагы ушинтип тиги эже менен жетелешип жүрө бериңиз. Момундай балдар менен konsertlerdi көп көрүп. Эшке чыгыш керек, байке. Сыграм кудакка. Чоң рахмат айран. Садагаты кетейин. Жакшы чоңун элиңерге кызмат кыла тургандардан болуп чыктылар. Айтканыңыз келсин. Сизге да ден соолук, бакуат жашоо, бактылуу карылыкка каалайбыз. Балдарыңыздын, ушундай неберелериңиздин сый-урматына татып жүрө бериңиз. Бизди ушул даражага жеткизип, ушул эркиндикте жеңиш күндө жашап жатканыбыз, ушу сиздердин күчүңүздөр менен жашап жатабыз. Чоң рахмат, сизге ыраазычылык билдиребиз чоң ата. Сиздин биздин батаңызга аябай биз куштарбыз. Бата берип коюңузчу бизге. Бердим батаңыздан. Жакшы чоңуңузга Eri-geriga xizmat qila turgan yigit qizlardan bo'lmaydi. Aytganingiz kelsin. Biz daha sizin yaşınızga jeteyli, biz daha sizdey ol qarabı ereçerekleriniz bayramlar kutlasın. Rahmat. Anam istiyor olur git. Kızlar konfet al, içeriğinden nasıl verir? Çoğatar yaşlığa verirken iki yılı daha gelin sizlere. Unutmanız gelin. Unutmayın sizleri. Çoğatarlar rahmat. Gele ötendiydi o. Cuma günü doğan. Bugün cuma. Cuma günü. Şunday, Kuday'dan tuz gelmedi. Bir dakika durun.